Ye 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 ye. Nah. Aduh guys, Madun lagi nonton bola nih di lapangan nih. Pertandingannya kayaknya cakep nih. Madun mau nonton bentaran di sini bocil-bocil, jangan di sini, minggir dulu, minggir sono. Udah kena bola lagi nangis. Kayak Madun di sini nih, aman, gak bakalan kena bola. Kok Madun yang kena bola sih? Baru saja ngomongin bocil pada suruh minggir. Udah dah, Madun ke sono aja, ke kebun Dadah bocil, mau ikut Madun gak nih? Joget muter-muter aja dah. Enak nih, main bola sore-sore, keringetan, pulang mandi terus makan kenyang ya, enak kali ya. Madun ngomong ngarak aja Ayo, siapa yang mau ikut? Aduh, jatuh ini gimana ya? Madun jatuh lagi. Berapa kali nih jatuhnya nih, ntar nih hitungin aja guys. Madun jatuh berapa kali? Tolongin dong, siapa yang mau nolongin ini? Aduh, gimana sih? Udah biasa dah kalau jatuh bangun sendiri, biarin dah, cuman jatuh dikit doang juga. Madun lanjut joget aja dah, santai aja, santai ya kan. Nonton bola tuh dibikin santai, sambil joget-jogetan juga nggak apa-apa nih, kayak Madun nih joget-jogetan nih. Yang penting menikmati sore, oke kawan-kawan, menikmati. Jatuh lagi nih 2 kali nih, yang kedua nih jatuhnya nih. Aduh, kayak ondel-ondel Januar nih yang viral itu jatuh. Iya, biarin dah, biar viral lagi nih video ya guys ya, viral.